fa re leba dintlhakgolo tsa dikgang tseno tautona a solofetswe go bula semmuso letsatsi le le seretsweng fa thoko go lwantsha tshenyetso setšhaba kwa Selebophikwe. Makgotla a sepolotiki a dumalana ka fa tla kgaoganang ka teng madi a 34.6 million pula a di tla ntshetswang. Fa mo go tsa metshameko ba Okavango Diamond Company ba rotloeditse Botswana Volleyball Federation ka 250,000 pula. What's dumela wa mkgele dikgang tsa BTV News me mosong wa gompieno re kopanya le nna o ratile ke fitlhile tshepiso sekolo go diranola ka puo ya diatla fa re simola ka tse di go kwa pele tautona advocate Duma Boko o solofetse go bula semmuso letsatsi le le seretsweng fa thoko go ema kgatlhanong le tshenyetso setšhaba kwa Selebophikwe monongwaga phuthego eo e tla tshegetswa ka fa tlase ga setlhogo se se rotloetsang mowa wa go nna le boammaaruri le maikarabelo go lwantsha tshenyetso setšhaba dumelo ke gore go netefatsa fa banana ba nna le seabe mo go lwantsheng tshenyetso setšhaba go ka ntsha maduo mo isagong ga mmogo le mo go bopeng bokamoso jwa motia jo bo ikaegileng ka go direla dilo mo pontsheng le ka tsela e lolameng tautona o solofetswe go lekodisa ka tse lefatshe leno le di dirang mo maitekong a go lwantsha tshenyetso setšhaba mmogo le dikgwetlho tse di le aparetseng mo go nyeletseng tshenyetso setšhaba e kaiwang fa e tsweletse ka go etegela pele. Fa re tswelela Batswana ba kgothaditswe go tshwaraganela maikarabelo a go somarela botsogo jwa setšhaba mo malwetseng a akaretsang HIV/AIDS. Mothusa tautona Renda Bagaolate a re lefatshe leno le lesego thata go nna le batho ba ba ikemiseditseng go lwantsha malwetse ka ditiro tsa bone tse di akaretsang boithaopo. O buile se kwa kgotleng ya Gaborone West Maabane kwa segopotsong sa letsatsi la AIDS malatsi fela morago ga segopotso sa mafatshe sa World AIDS Day. O tshilong ka betse o go rulaganyetse pego e latelang. Dipalopalo di supa batho ba heta 39 million go ralla mahatshe ba tshela ka mogare wa HIV mme mahatshe a tshwanela Botswana a gatetse pele mo twantshong bolwetse jwa AIDS. Baitsana pele setšhaba ka kakaretso ba lemoga seabe sa go gata mmogo go atisa maitamo a mahatshe a go emisa bolwetse jwa AIDS ka ngwaga wa 2030. Re hano ka batho ba ba emang ka dinao ba ba rang modimo le batho ba bone ba ba ra ba re modimo dirisan nna le ska la tsenwa ke mowa wa go belaela gore le bana ba ikgakgama le ska la tsenwa ke mowa wa go belaela gore se se diragalang mo lehatsheng la rona se se tsileng go diragala mo Botswaneng yo mošwa se se tsholetsang botshelo jwa Motswana mongwe le mongwe se se tsholetsang botsogo jwa Motswana mongwe le mongwe se se tsholetsang itsholelo ya Botswana mongwe le mongwe se gaufi le go diragala. Bana le seabe ba botsogo le ba semolao ba totomaditse seabe sa go nonotsha ditsamaiso tsotlhe tse di ka lereng maduo mo twantshong se ga jaja se. Phata la botsogo le mo monong wa gore treat everyone ga gona gore ba tla re motlogela a sala go morago. Dipalo tsa batho botlhe ba re reng bana le bolwetse jwa HIV mo kgaolong ya Gaborone dipalo tse ba gaetsho di tsamaela go 37,571. Current legal frameworks in Botswana, while offering certain protections for people living with HIV and AIDS, they need further strengthening. This also includes laws dealing with discrimination and health care access. They should be reinforced to ensure that no individual experiences prejudice when seeking care. Setšhaba se tsweletse ka go tsaya dikgato tse di bonalang go thibela kanamo ya mogare wa HIV go rotloetsa go thathobela go tsaya diritibatsi tsa ARV ka thomamo ga mmogo le go lwantsha kgethololo ya bao ba tshelang ka mogare. Phutha borre re be re tsena mo kgotleng le bone re bua le bone gore pilisi e nngwe helanyana hela wa re gakologela molao wa modimo bosigo le motshegare go segwa motho yo sa neng mo setilong sa basutli yo sutlang batho. Latsi leno le hitile selo se se beilweng ke lekgotla la UNAIDS ka maemo a 95-98-98 mo seelong sa go nna le 95% ya batho ba ba itseng seemo sa bone sa mogare 95% ya bao ba itseng ba bo ba tsaya diritibatsi tsa ARV ga mmogo le gore bao ba tsayang di-ARV mogare o bo o ritibetse mo meleng. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone.
Phuthego ya makgotla a diphathi tsa sepolotiki ya All Party Conference e dumalane ka tsamaiso e batla kgaoganang madi a 34.6 million pula a neng di a solofeditswe go di thusa go ipapatsa. Diphathi tse di boneng palo ya batlhophi ya 5% kgotsa go feta e leng UDC, BCP, BPF le BDP di tla fiwa 4.3 million pula nngwe le nngwe. Sephatlo sa madi ao kgotsa 17.3 million pula a tla kgaoganngwa ka gore phathi nngwe le nngwe e bone ditilo di le kae kwa parlamenteng. Se se tlhalositswe ke tona wa ofisi ya ga Tautona Ramoeti Mohasa kwa phuthegong eo. Ke Lebogenela Dipotsane go na le ko. Madi a neng a sologeditswe diphathi tsa sepolotiki a dule puso e tsile ka lananeo le ka lone go tabelanwa madi ao ka teng mo go tla sologelang segolo jang diphathi tse di mo parlamenteng molemo mo nakong eno. Mo mading ao a 34.6 million a neng a seegetswe ga thoko tona o tlhalositse ka ga ta kgaoganwang ka teng. The amount of money budgeted for and as approved by Parliament is 34.6 million. The funds will be disbursed to the parties as per the guidance provided by the Act in this manner. Parliament e dumetse go kgaoganya diphathi 34.6 million pula go lebeletswe Political Parties Funding Act. Diphathi tse nne tse di kgonneng go bona 5% a bathophi ba ba thopile mo dithopong tse di sa tswang go heta ba tahiwa 4.3 million pula. Diphathi tseo ke UDC, BCP, BDP le BPF. Provided the banking details. Parties have been advised to open special accounts for these funds. Godimo ga mo sephatong sa madi a 17.3 million pula a setseng a ta kgaoganwa go akareditswe sabe sa bomme ba ba mo parlamenteng. A seat occupied by a female member of a qualified ya setseng a ta kgaoganwa go lebilwe palo ya ditilo tsa mapalamente a party. Mme setilo sa mme a le mongwe ke 30%, ha rre e le 20%. Madi a ta kgaoganwa jana. The funds will be allocated as follows. UDC 2,946,626. BPF 1,146,300. BDP 1,090,40. BCP 1,737,32 pula. Ereka se ene ile la ntha diphathi di hiwa madi go itsamaisa phuthego e dubaleng gore e tanna le sebaka se sengwe gape go ta go seka tsamaiso go akeretsa diphathi tse di sa kgona go bona 5% ya bathophi. Ke o Lebogelera Dipotsane, Botswana Television, Gaborone. Komiti ya banka ya Botswana e laolang merokotso ya kadimo ya madi e tsere tshwetso ya go tlogela seelo sa morokotso se sa fetoga go tswa mo go 1.9%. Seo se tlhalositswe ke mookamedi wa banka ya Botswana Re Cornelius de Kopp mo phuthegong ya bobegadikgang. Mo godimo ga moo komiti e ne ya fokotsa seelo sa madi a dibanka di a laolelwang go a baya kwa Bank of Botswana go laola bokete jwa madi a dirisiwang mo itsholelong go tswa kwa go 2.5% go ya kwa go 0%. Mojadi Mokibelo wa bega. Re Dikop o tsweletse a re monogae phetogo ya dithwathwa tse di laolwang ke puso ke gore administered prices e na le bokgoni jwa go ka ama kgolo ya dithwathwa, mme ka tebelopele ya bone e le komiti ya MPC ba supa ga kgolo ya dithwathwa e tla tswelela e le kwa tlase, ka jalo ba tsaya tshwetso ya go sa hetola morokotso wa 1.9%. Mo bokopanong jwa morule a tlhola malatsi a le matlhano, komiti ya banka ya Botswana e laolwang merokotso ya kadimo le madi e tsere tshwetso ya go tlogela seelo sa morokotso se sa fetoga mo go 1.9%. Godimo ga moo komiti e ne ya fokotsa seelo sa madi a dibanka di laolelwang ba ko banking ya setšhaba ya Bank of Botswana go ka sekgwa go tweng primary reserve requirement go laola bokete jwa madi mo itsholelong go tswa go 2.5%. Wa tsa otlhe go sala 0%. Le ha go ntse jalo Re Dikop a re gona le mabaka a harologane a ka dira gore kgolo ya dithwathwa ya oketsege, mme seo se ame itshwelelo ya monogae. Sa ntlha, kgolo ya ditlhwatlhwa tsa dijo le leokwane mo mebarekeng ya mafatshe-fatshe kana mafatshe a sele go fetisa ka go akanyeditsweng ka teng. Sa bobedi, tlhaelo ya dithoto mo mebarekeng ya mafatshe
sa bofelo kgotlano kana kgotlano ya mafatshe mo go tsa sepolotiki o kubetsana le ga mmogo le itsholelo le ka dipapadisano. Go ya ka mookamedi wa banka ya Botswana Redicop a re komiti ya bone e laola merokotso ya kadimo ya madi e kopana mo seemong sa itsholelo e tsweletseng ka go sa dira sente ka mabaka a kwelotase ya mmaraka wa ditswammung bogolo jang ditaemane le go tlhoka go atega mo megameng e mengwe ya itsholelo ntswa go na le maiteko a go e tsosolosa ka mananeo a harologaneng. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Lephata la temothuo le lefatshe la re lemisitse dikopo tse dišwa tsa lenaneo la thuo le tlotlo le supa fa lenaneo le santse le sekasekiwa. Lephata le tsweletse ka go supa fa dikopo tse di neng di setse di amogetswe di tla sekasekiwa. Re ntse re le foo fa lenaneo la temo le tlotlo lone tota lenaneo la temo le tlotlo lone ga la amiwa ke tshekatsheko eo mo pakeng eno ya temo ga mmogo le la maja a ikgorosa mo ngwageng ono wa madi. Fa re tswelela lekgotla le le tsamaisang dibanka la Botswana Institute of Banking and Finances le ne le tshwere phuthego ya ntlha ya tshireletso ya dikitso mo maranyaneng e le maiteko a go ruta setšhaba ka botlhokwa jwa go sireletsa dikitso kgotsa data protection mo lefatsheng leno. Fa a bula phuthego eo mothusa tona wa ofisi ya ga Tautona mme Maipelo Mophuting a re puso ya Botswana e tsweletse ka go nonotsha ditsamaiso tsa tshireletso dikitsiso mo maranyaneng. Seo se rurifadiwa ke go simolodisa molawana wa tshireletso dikitso tse di mo maranyaneng ke gore ka ngwaga wa 2021 ka kgwedi ya Phalane e tlhola malatsi ka Phatwe monongwaga. Moemedi wa company eo Rem Thabisi Bokete o tlhalositse gore maranyane ao a tla thusa go isa ditlamelo kwa bathong. Moletlo wa go aba dimpho tsa kgaisano eo o ne o tshwere mo Gaborone ka la Botlhano. Ke letleletswe se mo le kae. Kgaisano ya lekalana la Botswana Housing Corporation e ne ngwekile dikhamphane tsa monoga ya go dira maranyane a ka thusang go tlhabolola go isiwa ga ditirelo tsa mogama wa matlo kwa bathong e ne ya ntsha dikhamphane tse 5 go tswa mo go tse di 37 tsa bokgoni jo bo kwa godimo mme mo go bone tse 3 tsa supa di tshwere se se neng se tlhokwa ke mogama o. Company ya Sagaisi e ne ya gapa 30,000 pula ya Mavix 50,000 pula fa Digital Natives ba ileng bone ba fenye ba ne ba tswa ka 75,000 pula. Botswana Housing Corporation is in a very amazing position. Lekala la BC le mo maemong a siameng a go tsitsa diphetogo mo mogameng wa bone re dirile maranyane a tla berekang 24 hours a bereka kwa ntle ga seabe se se ntsi sa motho ka jaana a tla bo a dirisa artificial intelligence. Maranyane ao re tla bitsa re lentle se se raya gore matlo ke selo se sentle. Maranyane a tla thusa setšhaba ka tsotlhe tsa ba di tlhokang di akaretsa go batla ditirelo tsa BC ba romela melaetsa kgotsa ba tlatsa difomo tse di farologaneng. As well as emailing automatically over and above the mobile application that we presented to the team today. And the winning app is just the beginning. As we move forward, we'll continue to build on the momentum created by this initiative. Se ke tshimologo ya go tla ka tharabololo re kopanya tiriso ya maranyane le go isa ditirelo tsa matlo kwa bathong. Re ikemisitse go tlhabolola matshelo a Batswana ka tiriso ya maranyane le go dira tshwaragano di tshwanaletse tse di thusang maitlamo a lefatshe a itsholelo e ikaegileng ka maranyane. Partnerships that will support the growth of the Botswana's
the digital economy. Bafenyi ba Botswana Housing Corporation Hackathon ba kgolelwa seabe sa bone mo go tsholetseng selo go thusa lekalana leo go inaakanya le maranyane go tsisa diphetogo mo mohameng wa matlo. Innovative solutions will undoubtedly have a lasting botlhale jwa lona jwa maranyane bo tla tlisa diphetogo le tharabololo mo mohameng mme ebile re emetse go bona diphetogo tseo a re tsweleleng ka go bereka mmogo re tshwaragane boldly and to innovate with a passion. Organized through the partnership between Botswana Housing Corporation. Moletlo o tshwana le o re o tshwaraganetseng le ba Botswana Innovation Hub ke sesupo sa tebelopele ya go netlemisa bokamoso jwa lefatshe leno jwa maranyane re itebagantse le go isa ditirelo kwa bathong. Seamless and accessible to every Motswana from the comfort of his house. Ka tshwaragano ya BHC le company ya Digital Natives, loeto la go dira maranyane a lentle le tla simolola ngwaga o tlang ka Hirikgong mme go solofelwa gore a bo a setse a dirisiwa mo kgweding tse 3. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Wa jaanong re boele kwa pegong ya rona ya data protection kwa lekgotla le le tsamaisang dibanka la Botswana Institute of Banking and Finances le ne le tshwere phuthego ya ntlha ya tshireletso ya dikitso mo maranyaneng e le maiteko a go ruta setšhaba ka botlhokwa jwa go sireletsa dikitso kgotsa data protection mo lefatsheng leno fa bule phuthego eo mothusa tona wa ofisi ya ga tautona mme maipelo mo phuting a re puso ya Botswana e tsweletse ka go nonotsha ditsamaiso tsa tshireletso dikitso mo maranyaneng seo se rurifadiwa ke go simolodisa molawana wa tshireletso dikitso tse di mo maranyaneng ke gore Data Protection Act o simoloditsweng ka ngwaga wa 2021 ka kgwedi ya Phalane e tlhola malatsi a le 15. Data protection. This conference comes at a time when the entire country is gearing towards complying with this piece of legislation, the Data Protection Act number 18 of 2024. As the leadership of Botswana, we strive for excellence in all that we do. It is our mandate to ensure that our country complies with all the legal frameworks, especially where such compliance positions the country as a preferred investment destination for the betterment, of course, of our beloved people. Mogolwane wa mopodisi wa number 4 district senior superintendent Sarah Gabathusi a re lephata la sepodisi le bone go le maleba go dira thuto dipuisano ya borre ba mapodisi go buisana le bone ka dikgang tse di amang bomme le bana le gone go ba rotloetsa go nna bagakolodi mo go lwantsheng kgokgontsho ya bong jaaka go le mo malatsing a le 16 a kgatlhanong le kgokgontsho ya bong. Senior superintendent Sarah Gabathusi o buile jana kwa toropong ya Lobatse Bosheng Palpuduhudu na le ko konokono ya letsatsi e ne le go buisana le borra ba mapodisi go ba thusa go rarabolola se se bakang kgokgontsho ya bong segolo jang mo go bomme le bana. We expect men as gathered as you are to re solofela gore fa le go bokane jaana le borre le buisane ka dikgang tse di dirang gore e be le amana le kgokgontsho ya bong go le nako e ntsi borre ke bone ba dira molato fa bomme e le batswa setlhabelo mme ke ipotsa gore a borre ba tsaya kgannye ka tlhoafalo kana jang ka gore seo ka bosone se dira gore borre ba tlale kwa dikgologelong e le dikgang tsa kgokgontsho. Whether men take this seriously because kana faila matata ke gore re le borre dikgang tsa rona tsa kgokgontsho ga re di ntshetse ko ntle ra di ipeela e be re sena go di ipeela jaana di be di nna di aga mo go rona di nna di aga mo go rona a di ntse di agana di ira mo go teng enga eo ke yone ya nnitsileng gore ka moso e be tsala violence ra kopa ka tswetswe gore borre a re tsweleng ko ntle re bueng mo go lekeng go lwantsha dikgang tsa kgokgontsho ya bong lephata la sepodisi le nang malaneo a tshwana la lekalana la bong le tshireletso ya bana ga mmogo le mafelo a tshidilo maikutlo ka jalo ba ba amegang ba rotloediwa go kopa thuso. There is never a time e leng gore ra letella banna gore ba di go le gantsi borre ga ba fiwe tshono ya go bua mme gape re ba supa ka menwana fa ba dirile diphoso e be re solofela gore ba tsaya maikarabelo re le setšhaba re ipaakantsa go le kae go ba reetsa le gone go ba fa dikgakololo ka dikgang tsa kgokgontsho. Go botlhokwa mme they build. So go out and seek help.
sa borana o teng social worker di teng mo motse mongwe le mongwe o tswang go gone di-social worker di teng mo gone. Let's go out and seek help. And the other one ke gore let's have emotional intelligence. Ke itse gore a re ntse ana ga nka nna le nakonyana ka botsa borre gore ntse di kgang tsa gender based violence di bakwa keng. Re tlile go mthalo gore bomme ba malatsing a ba re tshwe mme anong ga re gore mme wa kgokgontsha I'm encouraging you le motho a rre. Let's have that emotional intelligence. For a situation in Tsiana, how do I become a bigger person? Borre ba rotloediwa go inaakanya le dikereke go tsaya dikgakololo tse di ka ba thusang go fenya kgokgontsho ya bong. Pearl Phuduhudu, BTV News, Lobatse. What's your tema? I will have a kid of Gistela Jalo Tumon Patani, you back in Tehonazonet, Samet Sameko. Ke go lebogela Timotsetso Madume dikgang tsa metshameko tsone tsa re mo palamente wa kgaolo ya Gaborone South yo gape e leng tona wa lephata la boatlhodi le ka go se shaya magolegwa re Nelson Ramaotwana a re go botlhokwa go lemoga bana le seabe mo kgolong ya letlhabologo ya motshameko monogae. Tona Ramaotwana o buile jaaka ana tota Tona Ramaotwana o buile se go supa jaaka bani ba kgaolwana ya selemela mo kgaolong ya botlhophi ya Gaborone South bana le seabe ka go farologana bane ba abela mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa mabelo ke bonye Modisa Dose mpho ya 20,000 pula mono Gaborone ka la boraro a re utlwe ka go somoleleko ka pego. Tona Ramaotwana o tsweletsa supa gore metshameko ya tswelele ka go atega bana le seabe ba tshwana le bakatisi bana le tiro e ntsi thata mo bataboging. The historic gold medal win by the phenomenal Letsile Tebogo and indeed marvelous silver medal attained by our 4x4 relay team. Katego ya setlhopha sa rona go dikgaisanong tsa di-Olimpiki e tsile ka go bereka ka thata ga bakatisi batshameki le bana le seabe ba bangwe. Puso ya ga Tautona Boko e itamile go tswelela ka go nonosa le go thabolola metshameko mono gae jaaka re bone ka go thamiwa ga lephata le le itebagantseng le metshameko. Government under President Advocate Duma Boko to support the sporting fraternity and to invest in it to propel Botswana's further success in the area of sport. This is evidenced by, among others, the creation of Ministry of Youth and Gender Affairs, Ministry of Sports and Culture, just to name a few. Re bore bona gone gore gongwe go maleba gore re ikgobokanye re le banni ba selemela ward re ikgobokanye jana re leke go ntsha bonyenyane jo rena le jone gore le rona re supe ha re rata coach ya rona o ileng gore ha ile jalo go ya go papamatsa lehatshe la Botswana ko mahatsheng tota e se la ntlha ebile se la bohelo ke so se leng gore a itse gore kana go tsotlhe le rona re mo emenokeng. Fa tswala gagwe mokatisi ke bonye Modisa Mosimanyane o lebogetse banni ba kgaolwana selemela go lemoga maiteko a gagwe a go thabolola mabelo le go tisa katego mono gae. And then thank BAA. Without BAA go ke bona ba re ham platform ko re ha BAA seo ha gona mabelo ha gona gore ka bona nteng opportunity ya gore re supe di talente tsa rona. Ke leboge thata Mount Track and Field, Mount BDF le Lefika ke yone club e re hileng Letsile Tebogo. So ke a le leboga those who conceptualized idea and le ba ba ileng ba yata ba supporta ba ba ntshitse madi le ba ba sa ntshang ke leboga mongwe le mongwe le gore o dirile yalo. Mokatisi Mosimanyane kana Dos jaaka tumile mo mererong ya mabelo mono gae o nnile seabe mo kategong ya setlhopha se neng se emetse lefatshe leno go dikgaisanong tsa di-Olimpiki tsa monongwaga ko lefatshe la Fora jaaka se ne se dira ditso se gapa se tsala sa Gauta mo lebelo la 200 meters se e leng la ntlha go gapiwa ke moAforika mo dikgaisanong tsa di-Olimpiki mme ebile e le Gauta ntlha lefatshe leno go dikgaisanong tseo. Se ne sa boa gape sa gapa sa etsele sa lefera mo lebelo la 4x4 relay e ntse e le go dikgaisanong tsa monongwaga. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone.
Company ya Okavango Diamond Trading Company ODC e rotloeditse lekgotla la Botswana Volleyball Federation BVF ka 250,000 pula go thusa go tshegetsa kgaisano ya Zone 6 Senior Championships. Kgaisano eo e tla simolola mo go la gompieno mono Gaborone a rutlwe Tshepo Kihimile ka pego. Moanamisa mafoko wa lekgotla la Okavango Diamond Company Dennis Tlang a re go rotloetsa metshameko ngwa maiteko a bona a go godisa motshameko mono gae. Sports events are a source of inspiration, unity, and excitement. And we at ODC are truly grateful for the opportunity to be part of this journey, to make the Zone 6 Club Championship tournament. Metshameko ya kgothatsa ebile ya kopanya mme re le ba ODC re itumelela go nna karolo ya kgaisano e. Mofenyi wa kgaisano e mo go bomme le borre o ya go emela kgaolo kwa Afrika mme re le ba ODC re ntse bonyenyane go rotloetsa kgaisano mme re solofela fa tla thusa gore kgaisano e tswelele. The Zone at the Africa Club Championship, and to support this vision, Okavango Diamond Company is proud to announce a sponsorship of $250,000, and we are hopeful that this funding will go a long way in ensuring the success of the tournament. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Volleyball Federation Tsweletse Magang o tlhalose fa thotlo tsa ODC e tle ka nako e maleba jaaka ba ne ba tshwanetse go konentela dituelo tsa lefelo le letabo le diriswa go tshegetsa metshameko eo. Totally acknowledge ODC, Okavango Diamond Company, for coming forth and hearing our call for corporates to assist us to be able to put together, this very prestigious and auspicious, tournament. This is an annual tournament which is hosted by the Confederation of Africa Volleyball Zone 6. It is an annual tournament. Re leboga ba ODC jaaka ba re tshulogile mogotsi jaaka re ntse re kopa dikampane gore di re thuse. Kgaisano e ke ya ngwaga le ngwaga e tshwarang ke ba Confederation of African Volleyball Zone 6. Go na le meamuso e mentsi ya go tshegetsa kgaisano e jaaka batshameki ba rona ba tla ba itshupa botaga ba lebile ke ba mahatsa a se. To international play. We are talking exposing our coaches to coach, in games of this magnitude. We are talking obviously economic activity. Metshameko eo e nngwe ke le mafatshe a lesome le ditlhopha di le 50 e tla tshwara go ditshupo go simolola kgwedi eno e le malatsi a 5 go fitlha e le 15. Tshepo Kihimile, PTV Sport, Tlokweng. Morara Tshepo Kihimile a re tlisa go bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa ora eno. Wetso ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. Physical violence is the most prevalent form of violation suffered by children in Botswana, with 28.4 female and 43.0 male children having suffered physical violation before the age of 18. In 2019, 9.3% female and 5.5% male children suffered sexual violation. Silence is not golden in the face of GBV. Let's act, report, seek help. #no excuse. Bakanyi kwetu atileshezeni kuisana mumisha tibakisaneni zokyanana kunyalala muzukane zo GBV kopapidza koga matata #kumbila thuso #silence is not golden. Let's make public spaces safe for women and men, girls and boys. #act now. 66% ya borre ba ba khokhontshang go bolelwa le bona ba kile ba khokgontshiwa mo botshelong. Jaanong ntlenyana e sa leleng e tsewa ke bophiri. Tlale ya khokgontsho go khokgontsha go tlhorontsha monka wena ga se poko ga go a siama. Quality o itshware khubo botshelo ke letlotlo. From the 2018 National Relationship Study, GBV prevalence stands at 37% amongst women and 21% amongst men. O belela Motswana, o batla go bona go le kae. Peace in the home opens doors for peace in the whole world. Ripatisiso za mahatsi ya za supa gore bongwa borarunjwa bo mme ba ikemagala go khonzo matshelo ngabo. Gakoloshela gore phithela ena go khontsho mata. #talia khokhontsho. Silence is not golden. #speak up. Mo lehatsheng lothe ka bophara mo metsotso mengwe le mengwe e le lesome motho wa mme wa bolawa. Mme a bolawa jana ke motho e le moratiwa wa hae kana e le lesika le le gauhi.
batho ba modimo ha iphitlhela e ba kgokgontsho maata #kgopela thuso